जन्ती तिम्रो घरको आँगनैमा अब आउने लगनैमा लगाइदिउँला सिख्री तिम्रो घरको आँगनैमा अब आउने लगनैमा लगाइदिउँला सिख्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जीवन काट्ने भयो अब केको फिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जीवन काट्ने भयो अब केको फिक्री सानो तिमीलाई दिलमा सजाउँला जन्तीले म तिम्रै घर आउँला माया लाउने सिन्दुर दिलमा सजाउँला जन्तीले म तिम्रै घर आउँला माया लाउने सिन्दुर दिलमा सजाउँला जन्तीले म तिम्रै घर आउँला माया लाउने सिन्दुर हे छिटै लिन आउन मेरो दिलको राजा बजाउँदै पञ्चे बाजा लगाइदेऊ न सिख्री आउन मेरो दिलको राजा बजाउँदै पञ्चे बाजा लगाइदेऊ न सिख्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जोनी काट्ने भयो अब केको फिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जोनी काट्ने भयो अब केको फिक्री सानो तिमीलाई दिलमा सजाउँछु डोली चाडी म तिम्रो घर आउँछु मायालाई देऊ सिन्दुर दिलमा सजाउँछु डोली चाडी म तिम्रो घर आउँछु मायालाई देऊ सिन्दुर दिलमा सजाउँछु डोली चाडी म तिम्रो घर आउँछु मायालाई देऊ सिन्दुर कस्ती हौली बेहुली बनी सजाउँदा मलाई हेर्दै लजाउँदा लगाइदिउँला सिख्री बेहुली बनी सजाउँदा मलाई हेर्दै लजाउँदा लगाइदिउँला सिख्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जीवन काट्ने भयो अब केको फिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जीवन काट्ने भयो अब केको फिक्री सानो तिमीलाई दिलमा सजाउँला जन्तीले म तिम्रै घर आउँला माया लाउने सिन्दुर दिलमा सजाउँला जन्तीले म तिम्रै घर आउँला माया लाउने सिन्दुर दिलमा सजाउँला जन्तीले म तिम्रै घर आउँला माया लाउने सिन्दुर हे जन्ती सँगै तिमी मलाई लिन आउँदा चम्किन्छौ बरमाला लाउँदा लगाइदेऊ न सिख्री तिमी मलाई लिन आउँदा चम्किन्छौ बरमाला लाउँदा लगाइदेऊ न सिख्री
भन्छौ कन्यादान गरेपछि मैले सिउँदो भरेपछि लगाइदिउँला सिक्री कन्यादान गरेपछि मैले सिउँदो भरेपछि लगाइदिउँला सिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जीवन काट्ने भयो अब के को फिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जीवन काट्ने भयो अब के को फिक्री सानो तिमीलाई दिलमा सजाउला जन्तिली म तिम्रै घर आउला माया लाउली सिन्दुर दिलमा सजाउला जन्तिली म तिम्रै घर आउला माया लाउली सिन्दुर दिलमा सजाउला जन्तिली म तिम्रै घर आउला माया लाउली सिन्दुर हे खुसी हुँदै जाउला मानी तिम्रो घर मन परेको पाइछु बर लगाइदेऊ न सिक्री जाउला मानी तिम्रो घर मन परेको पाइछु बर लगाइदेऊ न सिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जुनी काट्ने भयो अब के को फिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जुनी काट्ने भयो अब के को फिक्री सानो तिमीलाई दिलमा सजाउँछु डोली चाँडी म तिम्रो घर आउँछु मायालाई देऊ सिन्दुर दिलमा सजाउँछु डोली चाँडी म तिम्रो घर आउँछु मायालाई देऊ सिन्दुर दिलमा सजाउँछु डोली चाँडी म तिम्रो घर आउँछु मायालाई देऊ सिन्दुर हे दैवले नि छुटाउँदैन हाम्रो जोडी पवित्र यो बन्धन तोडी लगाइदिउँला सिक्री छुटाउँदैन हाम्रो जोडी पवित्र यो बन्धन तोडी लगाइदिउँला सिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जीवन काट्ने भयो अब के को फिक्री दुःख सुख साट्ने भयो सँगै जीवन काट्ने भयो अब के को फिक्री सानो तिमीलाई दिलमा सजाउला जन्तिली म
माइती घर छोडेर टाढा टाढा जाँदैछु माइती घर छोडेर टाढा टाढा जाँदैछु हृदयभरि माइती घरकै सम्झना हृदयभरि माइती घरकै सम्झना सँगलेर लाँदैछु माइती घर छोडेर टाढा टाढा जाँदैछु यो गाउँ छ यो ठाउँ छ अझै पनि आँखाभरि यो गाउँ छ यो ठाउँ छ अझै पनि आँखाभरि कस्तो रहेछ मेरो कर्म जानुपर्ने सबैलाई छोडी सबै छँदा छँदै पनि एक्लै एक्लै जाँदैछु सबै छँदा छँदै पनि एक्लै एक्लै जाँदैछु हृदयभरि माइती घरकै सम्झना हृदयभरि माइती घरकै सम्झना सँगलेर लाँदैछु
लक्ष्मीको बारेमा भक्त निप्छ सब नजानु त सबै
देखो जैसे पूछते हैं नहीं होते होना मुक्त सुगा विष्णु सुगा तमिल पढ़ नाम फिर जो का जाना ये बोल सी ये बया आकृति अंजुति आतो आकृति बकराम पिछाना मत हे गोदाविंद्र के हरे हे फूल देवड़ा त्रिपति लक्ष्मी भौरा त्रिपास पुत्र नंदना इकाराम सब लोकानाम इकारा अब त्यसको दल छिट्न पर्यो बाबु हो त्यो फुलले शरीरले शुद्ध गर्नलाई अपवित्र वा तर वास्तवमा गर्तो पिवा यसमा कुण्डली काष्ठे पुनान्तु उसको अंगूठे वाला त्यो पाँच सौको निम्ति Turubama untuk potong kedai. Om turubama turubama semua beri kebaran di tempat ada itu potong tadi. Kata tunggu boleh buka apa? Itu gimana? Kalau nak dia lagi pulang. Apapun tangan asal bikin sudah kan? Itu lagi. Pun tangan asal. Om Namo Gopyo Srimatiyo Bangura Devataha Amicaya Namo Nama Om Virabhasa Srimatihe Rasta Srimatiyo Mayvede Sattama Yudhisude Yatattasude Maito Mavipo Mayupai Swaha Namo Parmande Devaya Chitraptaya Naya Govindaya Namo Namah Ati Itu tetap Bhagavan di sini kita bila terbuana ni seperti apa sampai mati. Mana bentar ini ya? Ya sampai sini. Oh, itu mati. Apa tidak nyala? Itu apa lah? Tidak nyala atau? Oh, atau ya? Kayu itu. Oh, Hari Om, Pasatom, Vishnu, Jadi Pasatom, Pasatom, Jadi Raja, kalau Kaliuge, Pasatom, Bukati, Perkandit, Jamuti, ada bersama kita kasih dari Raja, Rupandai, Padehi, Tidak Teman, Nagarmalika, Merasa, Baca, Giata, tertentu juga terhawa. Raja itu baik untuk bahasa untuk surya pasti disini ada tangkal pegawai itu boleh Purba tangkal pasti berasal dia sudah praktikta gaudantar macam orang katanya di bidang kita ada kod berita dia pernah mereka beramal itu percaya dan macam kubim aham sampada mantra pengasan itu santu mata langsung nyata ya lamun jiwa tawati kemayu mantra setelah tentu santu mata keterangan punya saja rambut jiwa tawati di kemayu mantra hari taro jantu bisato tadato aparitata udita divanu jeha Tata nijanna birde atannu marayu burakitaro dive devanam badratum basitetam devanam gurati ravino nivartata devanam bhuksabim upajidimam payam devanam ayu patirantu dibahetam kurubaya nidirahu maye bayam baba nitramadintirudate matidama Are malam parulago sama matina tasatina subaga mai sarata tanno baatu mai baatu ve sada tanata bitvi tat dausina yam jayubam pamisano jagatu suswatinam tikya dibande bayo mahe bate humaye bayam ukado jata veda sama sada veda kita
बाजुरदवसो स्वस्तिनाथि विदो सर्वाः स्वस्तिना पुरुषा विष्णुयो भवन्ति मानो मध्यनिधि खताय गन्तो आदितिर्दौ रातिरन्तरि दिगन्तिर् माता स पिता स पुत्रः इति देवा आदितिः पञ्चजना आदिमत् शान्तिरुपदयः शान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति यतो यत संयते ततो नो अभयं कुरु सन्नो कुरु पदभ्यो सुशान्तिर्भवतु ॐ गणगो हवामहे वसु मम आहमदानि कर्मसम्मा त्यतैबाट आधा एउटा पैसा राख्नु पर्यो हिन्दू अभियन्ता अभियान त्यसमा पानीको पनि समर्पयामि दीपनारायण नमः अब त पौताले उठाउनु हातमा विनाशाय दीपनापतिते शुभ भवन्तु कल्याणं पारयन्तु सुखसम्पदां मम वस्तु विनाशाय दीपनापतिते कर्म साक्षी दीपनाथाय नमः हामीलाई कल गरेर हामीलाई खोज्नु है त्यही भइरहेको हुन्छ ओम धान्यो मसिदि धान्यो मसिदि देवानां प्रणश्यता भगवती पत्नासिता देवता राई परिणाम पश्चिमेसि पै महिनां पयोतिः अब कलशलाई भनेको यही कलशको तिमीले ध्यान देऊ त कलशको र पनि धराय पय स्वति पुनर्वा विश्वपात्रवे यति त बौतामा जल राख्नु पर्यो अहिले बौता खानि क्या पूजा गरेको बौता हो त्यसमा जल तिलाइन्जेल राखेको हुन्छ ओम बरुडस्यो बरुडस्यो बरुडमसि बरुडस्यो सदाम बरुडस्यो तवृत्ति सदाम मसि बरुडस्यो ऋतु सदामा सिदह ओम सोना प्रतिपेम नगरी बिर्तिबेनि विसन्ने सन्नेसम परदाह आपि पर्वत हम राख्थे एउटा फुल्टाइ देऊ अथवा ऋतु कता विश्वपिताको चाहिँ वस्तु कथा वस्त्र हम राख्थे क्या छ बृहस्पति अनि त लोकमा मासिक पदार्थ समा देवथ्यो उपाय मिगिर कोसना बृहस्पति अनि बृहस्पति तहा यता हुन्छ अस्ते फुल चलेर हात दिने है फुल चल्न खोलेर कलशको तत्तो या हात दिनु तत्तो या हामी परमाणु बन्धमा शास्त्र मान्छेहरूका एडामा राख्ने आत्तो फेर्ने आत्तो राख्ने आसनं पाद्यम अर्घ्यम आसनं पुनः तनि पञ्चदशका तर्फिन समर्पयामि इमानि पुष्पाणि समर्पयामि सपा तीर्थभ्यो नमः अब कलश मुखमा विष्णु भगवानलाई सन्देश पूजा गर्दा मैले त्यसको पूजा गर्न खोज्छ साले कलश हते मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाशीर्ता पूजा गरिराख्छ त्यही बौतामा त्यसैमा यो हामीले यो कलशको पूजा गरेको हो हामीले ओम कलश त्यो हामीले लिएर चढाउँछ कलश हते मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाशीर्ता मुदकी छुटो वर्म मध्य माथि गर्दै मध्ये पुत्र सारा सत्युषम वसुन्धरा दिन साम वेदाय अंगसहितं सर्व कलश समासरतः अक्षरा दितेवा सर्वोदय तिसानि तिष्ठन्ति भूतानि परम पश्चिम शिव स्वयं बाकी विष्णु बलवले आदित्य वस्तु रुद्रा विष्णु सहितानि तिष्ठन्ति काम परपदा शून्य प्रसाद दिव्यम एक एक कति दलते सन्निध को देवस्यो प्रसन्नो भव सर्वदा पूर्वे कल सहस्रति सकलते देवता इहा गच्छन्ति यति देवता सुतरुष प्रसन्न भव सदा आग्नेय कल सहस्रति सकल देवता इहा गच्छन्ति यति देवता सुतरुष प्रसन्न भव सदा नैते ओम निर्तेस्त कलशादिशं सकल देवता इहा गच्छन्ति यति देवता सुतरुष प्रसन्न भव सदा बाह्य ओम बाह्य कलशादिशं सकल देवता इहा गच्छन्ति यति देवता सुतरुष प्रसन्न भव सर्वदा ईशाने ईशान कलादिष्टाय सकल देवता इहा गच्छन्ति यति देवता सुतरुष प्रसन्न भव सर्वदा अब यसैमा पहिला फुल चक्र हात धुने है यसमा पहिला बौत राख्ने फुल चक्र हात धुने है फुल राख्छे गडा राख्छे एउटा फल लिएर हात जोड राख्छे गडा राख्छे तल्लोका मक्ताना हाम ततै बक्ताना प्राचन दित मात्र दित बर्दै बाक्छु मात्र हैन अनि फल अन्त सबै सुनाम यम परमा वेदान्त वेदान्त परमम प्रधान हम पुरस्कार हे विद्वान विदा थायो नागा शिव नागा हराय शिव गणराज तत्पुजम असंगम प्राजिता विधि करसिद्धि विनायक पूजा गर पूजाले पूजा गर्ने है भन्छ दुबोले भन्छ दुबोले दुबोले नभए पूजाले लाभाले लाभा उयान्छ दुबो लाभा तन्न ओम गणगन्धाय नमः ओम हेम्बराय नमः ओम उपपुत्राय नमः ओम अदनाथाय नमः एकदन्ताय नमः इव वक्राय नमः मूषकबाणाय नमः विनाकाय नमः ओम विषपुत्राय नमः ओम किल्लिपदाय तरफ आश्रय सर्वदेवानां धूपयं पठ्येता हो दिखायो त्यसैले यो हुन्छ
बत्ती लगाइ बालाको बत्ती त्यो हरि ओम चन्द्रमा मनसु चाचचु सुजो आदायता श्रोत्रा वायुश्च पराणस्य मुखादग्निरदायता सुजो आदायता श्रोत्रा वायुश्च पराणस्य मुखादग्निरदायता लो Sila nyalakan sangkap. Nabya sila nyalakan sangkap. Kayaknya sila. Nabya ahidan tarike go sito jauh sama watecah. Padam bumi sultan lokam akan paina dupam dipam naibesin seberkami dipam seberkabiu namaha. Haravi namaha. Haravi namaha parmai namaha indrai namaha imai namaha kalai namaha sultan namaha agni namaha adabe namaha bumi namaha vitu namaha indrai namaha parvati namaha sarve vyo namaha parmai namaha indrai namaha agni namaha imai namaha niti namaha sarvai namaha lai namaha sumai namaha indrai namaha parmai namaha tai namaha sarvati namaha trivudaraji ekadashi drabir gauraji matri vyo namaha Amahana satambarve namaha bina kai namaha parmai namaha pitu namaha udrai namaha kai namaha parmai namaha kuljata namaha ita namaha dan juga kita jatabe namaha sarve vyo devi vyo namaha lalu awat ini kan kunjang asanam padyam adyam asadyam pundrasadyam pantantam gangajalam sudam samarpayami asanam padyam adyam asadyam pundrasadyam pantantam gangajalam sudam samarpayami Namasunantaya sahasravartabim sahasrapadaya sahasrapursaya satgurunama Namo kamlaba binasti damasudam sadena tebisanatra basudeva namaste sopa santa tohattata dukadali drajinasanam idam algemaya devo partita parmeswaraha abatak kita untuk kelas naik Dasire kita hari kita Dasire ya dasaya kita batan suku supatanu babatara asanam padyam adyam asanam Suka santa tohattata dukadali drajinasanam idam algemaya devo partita parmeswaraha Abad yang kalau saya sudah sih malah dengan para suka serta kehartata untuk kalau itu serta kehartata suka tadi dengan kita bauratan nekrataha guru sampai sepanjang sudah tak pernah seperti ratu dupam kandatu kandaram ade ya seperti ganan supaya 4 kita raja muka tangira yeta yeta bakti tabayusam Tatatu surujo adayata Sotra bayu kaparana syamukha daniradayata Girtabakti samayutam Samrama manatu tatatu surujo adayata Sotra bayu kaparana syamukha daniradayata Apa naik biasa kepenat Om Padapati Skriti Thanda Padapati Yota Adhe Hume Biniyoga Bine Manda Chodi Bine Manda Chodi Om Padapataye Swaidam Padapataye Swaha Padapataye Swaidam Padapataye Swaha Phir Chirajanathra Sankapa hai ta Om Indra Eti Parvati Eti Thanda Indra Devata Adhe Hume Biniyoga Om Indra Bine Manda Chodi Om Indra Swaidam Om Devata Adhe Hume Biniyoga Om Sumaye Swaidam Sumaye Swaha Seri bine hai Om Bhu Swadi Mahati Padashanda Devata Gayatri Chanda Adhe Hume Biniyoga Om Ete Sata Pradasya Sata Palajita Devi Vinaveta Bhattadai Suru Turkai Swa Idam Turkai Namama Atra Parisya Parsa Om Uta Udu Tasma Miti Guna Cerita Turdukhando Brodjota Pasan Motan Biniyoga Om Udani Brodjota Bisipa Josata Masyata Adito Chamu Swa Idam Brodai Nama Parti Patri Pet Patri Pet La Peri Pare na ba? Ab fulta sana hati ba? Fulta sana hati.
हरि ओम गणानान्त गणपतिगो हवामहे प्रियनान्त पीडपतिगो हवामहे निधिनान्त सूर्याय स्वामी सूर्याय नमः ओम देवीद्वारा इन्द्र संगाते प्रभासिनो समासे ओम देवे स्वाइदम देवे नमः ओम देवे स्वाइदम देवे नमः देवे स्वाइदम देवे नमः ओम नमो संभवाय तमयो भवाय नमो पंकतराय नमस्काराय नमो शिवाय शिवताय ओम शिवाय स्वाइदम शिवाय नमः अत्र पञ्चतुर्पर्तः सूर्याय नमः सूर्याय स्वाइदम सूर्याय नमः ओम ईमन्य देवा असमन्न दुर्गा मौते जताय मौते जान राजा इंद्राय इंद्राय पते नमः विरुष्पते स्वाय विरुष्पते नमः ओम पन्ना पार्वती जीवनवाणा सा पायु सुमा पदावती विपाना सुपैतु पायु मित्रमधु ओम शुक्राय स्वाय शुक्राय नमः शुक्राय स्वाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः चन्द्रमा मनसु दुईटा चलाउनु पर्यो चन्द्र कटोरालाई घुमाउनु अजायत श्रोत्रा वायुक पराड च मुखा दगिरदायत ल कटोरालाई उठाउनु पर्यो निकाल्नु बाहिर अब त्यसपछि त्यसलाई फेक्नु पर्यो है रोटीले मैले उयो हातमा आउँथेँ र त्यसलाई एकदम मिलाउनु पर्यो मह चिनी दही त्यसपछि बिचबाट दुईवटा भाग लाउनु पर्यो ठ्याक्क बिचबाट सर्को तानेर भित्र आधा आधा गर्नु पर्छ त्यही रोटीले गरायो बहिनीले गर्ने होला नि भाग त है भागहरू ल अब तपाईँ त्यतिले खाऊ त रोटी टोक त्यही राख अब पैसा चलाउनु खानु हुन्छ ल अब छिटो खाइदेऊ छिटो रोटी खाइदेऊ त भयो अब त थाल्दै निकाल्नु कटुवा राखेर त्यही राखेको त यो अब हामी सबभन्दा सुरुमा महालक्ष्मी नमः खाऊ ओम सरस्वती नमः सरस्वती नमः ओम दुर्गे नमः ओम गोविन्दाय नमः अब त्यसपछि हामीले जल ओम महालक्ष्मी महासरस्वती महादेवी धीमहि तन्नो लक्ष्मी श्री महालक्ष्मी महासरस्वती मंत्रा सफला सन्तु पुरा सन्तु मनवता शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्रुणां बुद्धिवस्तव दीर्घमायु मंत्रा सफला सन्तु पुरा सन्तु मनवता शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्रुणां बुद्धिवस्तव दीर्घमायु मंत्रा सफला सन्तु पुरा सन्तु मनवता शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्रुणां बुद्धिवस्तव दीर्घमायु मंत्रा सफला सन्तु पुरा सन्तु मनवता शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्रुणां बुद्धिवस्तव दीर्घमायु फुलपा आजलाई यस्तो भन्नु भनेको पछि गरौँ अर्कोमा हात आशीर्वाद दिनु पर्यो नि त सौभाग्य
ल अब उतै दाइन्छ हिजो जब हामीले उ गरेर साथ दियो नि त्यस्तो छेडा त दाइने हुन्छ पहिला हामी तपाईँ राखेर गएको थियो त्यो दाइने तीर्थ निता यो पदमा समुद्र पश्चिम पागु सूर्य ओम विष्णुवे स्वायदम विष्णुवे नमः विष्णुवे स्वायदम विष्णुवे नमः नमः विष्णुवे नमः ओम सजो शाखा इन्द्राय श्रीवत्न विष्णुहित लोकनमस्कृत उपयम गिरतोषाय इन्द्राय स्वायदम इन्द्राय नमः इन्द्राय स्वायदम इन्द्राय नमः इन्द्राय स्वायदम इन्द्राय नमः नमः ओम आदित्याय रानी कृतं स्वतंत्र पुरुष परमात्मा ओम इन्द्राय स्वायदम इदम इन्द्राय नमः इन्द्राय स्वायदम इन्द्राय नमः ओ नमस्तो सर्वेभ्यो पृथिव्याः सिद्धेभ्यो सर्वेभ्यो स्वायदम सर्वेभ्यो नमः वर्माज्ञानं प्रथमं सर्वस्य परमे स्वायदम परमे नमः परमे स्वायदम परमे नमः ओम त्र्यंबकं इंद्राय इंद्र हविषेश्वर इंद्राय हविषेश्वर मेघा ओम इंद्राय स्वायदम इंद्राय नमः इंद्राय स्वायदम इंद्राय नमः ओम अग्नित्व प्रभासम अग्नेय स्वायदम अग्नेय नमः एमा यत्वाय शिशुरे तपस्या दिवस्या सविता नमस्कार दिव्याय स्वागो दिवस तपस्या ओम एमा स्वायदम एमाय नमः अत्र परिदर्श पर्सः अत्र परिदर्श पर्सः ओ सुमा नमः सोचता ओम ईशानाय स्वायदम ईशानाय नमः वर्मा धिक्कार प्रथम सुरुषि बर्बडे सुरुषि सदा शिव बर्बडे स्वायदम बर्बडे नमः ओम सहस्र पुरुषाय सहस्र अनंताय स्वायदम अनंताय नमः अनंताय स्वायदम अनंताय नमः वस्तु सुभाष राशि ओम दूता सुभाष स्वायदम दूता वस्तु नमः दूता सुभाष स्वायदम दूता वस्तु बोला तो पैसे निकल कितना 500 के नोट था 50,000 था हजुर हजुरै गरेर धुनु अझै गोल्टा पार्नु न हरिओम उठेर हरिओम लाभा पनि दिनु पर्यो हरिओम विघ्नेश्वराय लम्बोदराय सकल जगताय उठ्नु पर्यो दुइटै है लाभा लिएर हरिओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकल जगताय नागाय सुताय अब त्यो उसलाई त्यही तराई हुन्छ कि अचर नागाय सुताय गौरी सुताय गणातु नमो नमस्ते वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्न कुर्मो देवो सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमत् महागणाधिपतये नमः ल उताबाट गएर त्यो गणेशलाई राख्नुपर्छ है पैसा लाभा त्यहाँ त्यो गणेशलाई छोएर सिलमा उ गर्नु पर्यो गणेश यहाँ हो यो है माथिबाट चाहिँ राख्नु है वक्रतुण्ड माथि हो त्यहाँ ल अब त्यहाँ छोरछिरमा लाउनु पर्यो हाम्रा सबै मनोकामना सिद्ध होला भविष्य हाम्रो सफल होस् गणपति भन्छु मैले त्यो मन्त्र सफला सन्तु प्रसन्तु मनोथा शत्रुआम बुद्धिनाशाय मित्राम बुद्धिवस्तवति नमोदराय नागाय सुधाय गौरी महाकाय पठितमको निर्विघ्न महाकाय नमः पितृदेवनो कुलदेवता ईशजन गरुडदेवता सर्वदेवी देवताभ्यो स्वाहा प्रभु का शरण उपासक कति पार तारे ओम जय जगदीश हरे मनको थाला मनोहर प्रेम रूपे प्रभु प्रेम रूपे भाव कपूरथ मंगल आरती सब भाती ओम जय जगदीश हरे हुन्छ
ओम जय जगदीश हरे अब निमे पनि केही दिन एकछिन बाँकी छ भगते उतै राख्नुपर्छ पूजा गर्नु पर्यो है बत्तीलाई पूजा गरिदिने ओम तिरु बाबुडुङ आसुर बाबु पनि प्रसाद गरिदिए एकछिन पूजा लगाइदिए हुन्छ अब 9 गराको पूजा है त ओ 9 गराको 9 चोटि त्यहाँ पूजा गर्नु पर्छ फुलचन्द्रले हामीले गर अहिले अस्ति पूजा गरेका छन् तर यसलाई छटपट गरिन्छ क्या ओम आकृति नरदशा वर्तमान ईश्वरी भेषण भुवनले पसेर ओम सूर्याय नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः त्रिशूल नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः रावे नमः केतवे नमः ओम सर्व नवग्रहभ्यो नमः 5 वटाको जल आसनम पाद्यम अर्घ्यम आसनी 5 वटाको जल है आसनम पाद्य 9 चोटि पूजा गरेर 5 वटाको जल आसनम पाद्यम अर्घ्यम आसनी समर्पयामि यसपछि चाहिँ गरामा छोएर हाम्रा गर सबैजना मान्छेले छोएर किन मान्नु पर्यो नमस्ते नमताय सहस्र भयो पादाय सहस्र पुरुषाय सहस्र नमः ल अब त्यो यस गन्धपुस्तकम सूर्याय नमः यस मांस बलि बृहस्पति नमः यस मांस शनिश्चराय नमः यस मांस रावे नमः यस मांस केतवाय नमः यस मांस बलि नवग्रहभ्यो नमः भौम शुक्र शनि राहु केतव्यो मङ्गला पिङ्गला भ्रामरी उल्का नवग्रहभ्यो नमः टाउकोमा त्यो भने शान्ति कर्माणि सर्वतो तथा ग्राप्य चोगात महात्म्यं फलिं नमः शान्ति कर्माणि सर्वतो तथा ग्राप्य चोगात महात्म्यं फलिं नमः है बाबु या खै भाइका महात्म्यं फलिं नमः ल भाइ छ एउटा शान्ति कर्माणि सर्वतो तथा ग्राप्य चोगात महात्म्यं फलिं नमः ल भाइ शत्रुराम बुद्धिनाशाय मित्रराम बुद्धिवस्तव दीर्घमायु जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा त खस्यो नि पैसा एन बद्धु बधि राजा दानवेन्द्र महाबल त्यो पैसा त्यसमा भित्र होइन के हुनु अलि खस्काउनु हो बाह्र माना भयो कि 18 भइसक्यो 12 माना हो कि त 20 पुग्यो अब त खाना दुईटाले छोपेर खनाउने है छोप्ने दुईटाले छोप्ने हो अब छ्याप छिटो है ल छिटो हो खोज ए आमा पछाडि अहिले सेकेन्ड राउन्ड सिकाउँला नि उहाँलाई हाल्नै उल्टो हाल्नु भयो हजुरले हाल्नै राम्रोसित हाल्नु भयो होइन
अझै आएनन् तलसम्म गर त ए बहिनी हेर त जम्मा छैन छ कि छ खोज तल राम्ररी हो त्यहाँ दुइटै तास खेलाउनु पर्यो रे नानीहरू तिम्रो सासु धेरै बाठ्नु नि चाहिँ पनि बाठी हो नि त बुहारी सिधा हुन्छ नि के अरे पहिला तिमी पर्छ फेरि नानी रञ्जना तिमी मामातिर कि माइतीतिर भन ल काडम काडम दिदी चाहिँ काट्ने काट्ने ल बाटम 3-3 उठा 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 तिनटा पछि उठाऊ ल दिखाइहालौँ त ल खायो खायो सबै सोर्ने कि पैसा पैसा जित्न पर्छ ल केही भएन कला जित्ने होइन जिताउने हो जिताउने हो बुवाहरूलाई जिताउने छडियो मनले तिमीलाई नै खोज्छ हर पल हर छडियो मनले तिमीलाई नै खोज्छ कतै टाढा भइहाल्छौ कि भन्ने झस्का पर्छ कतै टाढा भइहाल्छौ कि भन्ने झस्का पर्छ परेलीमा बसिदेऊ न मेरी मायालु परेलीमा बसिदेऊ न मेरो मायालु उर्ली आउँछ
यसपालि त उनी भो बिहे त उनी भो बिहे त माग्न आउँछु घरकाले दिए त घरमै आउँछु माग्न तिम्रो मेरो इज्जतको सवाल छ सानो माग्न माग्न आउँछु घरकाले दिए त घरमै आउँछु माग्न तिम्रो मेरो इज्जतको सवाल छ सानो माग्न तिम्रो मेरो इज्जतको सवाल छ सानो माग्न
हाँसौँ न गाइज अलि हाँसौँ सक्यो गाइज एकचोटि उठौँ त एकचोटि यो सरी ल चिच्चाम
भइहाल्छ